Karena kita nak kaput tu kita lari, long kita hosiat, long kita pengor. Pada kan ni kat dong ketan kita kasihan, mengi kita nasar selong kasihan. Kamdan jinggut ini besok nasar selong banyak sorang. Pada kat kaput ini kam scam purong ulung yang ah. Lama jadi. Kedai kebangi ni wan hangi kum parti. Mendeban pendi api, mendeban kro api, mendeban pendor api. Ni pentip sapi kan orang kebangi ni dan. Ni penbena sapi ki program ke bangi ngidon badde halor kata bapi PI ya ka jingdi ke jongpi karai ke jongpi nama karai kadon hakati ke jongpi karai kadon hakadonut hakabensin ke jongpi kata kadai kabang ni nagalian jong ka voice of the people party mile ke parari kanika dong ka than jongpi kumbala ong iba gross menne kala saya kita ki stalwarts ki klor kari ki bala tengsan haka sahib meneng juga sensyar kadar jongi ki bala tengsan haka perthai jong ka literature ka thok katar khasi jongi bar ki wei pila sai ki start ki jahan pila sai ki pro jabing pila sai ki long yalam ki bakraw ka history ka nomlan lanu ruen ya ke jingkraw jo gele ka dong da ya kata ngimlah benar nilai i kata henry hakini ki kindas dan ki badadet ni ka don ka ga Nado bala bandro ya kini ke sensyar kadar da kini ke bagi orang ki businessman lani kini ki nong khayi kilapan kelam mar khayi yo pai ba kilapan kelam mar khayi ya ke sensyar kadar kilapan kelalong kum ka ye khayi ya ka legislative assembly ya ka secretariat hangtang yo iye ke jinjot yo ke sensyar kadar yo iye ke jinjot yo ke sensyar kadar di nomor kata-kata soci simpat ngin ya kelebiang Sasi sempat minuan dan revive. Ya kan kalau komperkat kabang nilang ni kita kita hancela. Bila jusai mensua, mensai yang baladoran gamban say. Baladoran gamban say tinong ilam kita shisha, kita dong ya kamain reba, tinong ilam kita dong ya kajingkat kale. Agar ribet hakajat dan rego jongi. Kadai lengba jong ka voice of the people party. Kata kadai kabang ngamut ban wara apren gopi kale kapor. Namar Kidan kini nong yalam lami kita kinong bikimat ke bagi saya kini kejuk jongi mentah anu belajar tentang ke konstituensi kini nong bikimat jongi mentah kini beliau nak support nanti sekian nama ngai jadi ngai nong hikai hikai itu ke subjek political science kepada ke politics dengan hikai kini ke subjek suatu pandang nak ciri konstituensi kentu ngaju keli beliau ngong ngapisno kumno yu MLA jongi Islam kumno yu MDC jongpi. Tika kejing ka kejubah ka bangayo ka degane. Lo kita bol ki jing jubah ka baka wel ki jubah ka bakta ka dan sim jonga ka degane. Baka ta kalong ba uni UMLA jongi, lani unong mi ikmat jongi. Ju kham keren tapi tang ba uday ubah. Ubah ni. O kejing ha jone tapi kamet ba empat ayat bahang dan saat ulah polisi uman ki kamu polisi ni dah poi ka ayat kata si po hajar tu kasan hajar tu dah poi ke for election le ke pipang si hajar ayah bahasi ta te nga dumbut ke dumsa e gane ke jubab ke beri tanga susah matan kata te renga nga sukwa menora iwi kana lengkot kana mapinya suatu ikana lengkot ibang akwa menura hangni kalong syapang jong wei beriu ubari yo wei ulang lit uri yo wei ulang lit teka jingri meni ubri yo ne ulang lit thong jong ne ubri yo ba uri ulang lit kalong ba ungi ulang lit undai usempa usumsong haba ang usempa usumsong kamot bo unlik sa unik pa unik kring yaki wei pa kilang lit ba ndawan uni utra langit udariam sangat ikitu sayo jong toy kalau kajing kerku yang terai beri tenrai tausi ulang lit nalik bu saklau la pendiang nya ukau la pendiang nya ukaum la pendiang ka selasok turun bun bam la ai ka selaslan bu teng bu ham apa sosi kalau bau ni ulang lit sisur jupa ukau to ulang lit selasok turun ulang lit ka te kalut hari utrai ko kum kene ka lit ka haram bam do no yo nomor jupa muriu teka manganyo jing kerku du jing kerku bendang sunut sang ukhawu ba mo ni ko buku ni tala de berkalian no tapi hagari kitong ni kadalong tumta
Ngim sim lasai ye ki sempa ye ki semsong, ngim sim lasai ye ki kenkam ye ki kenjai, ki banra ye ka surjo ke riba ke jai banre. Nama kata kadang ni ai kerteng ye ke parti jongi, a voice of the people. Nama kata kadang bagi ang voice of the people ka surjo upai ba, ngira ai ka surjo upai ba assembly, ngira ai ka surjo upai ba sabar ke assembly, ngira ai ka surjo upai ba waktu parlimen, markani ka surjo upai ba ka yai sawah klanku. Kadang ang ubri ka PPP, imat ule ubri ula ya buat. Buai politics ngimsem buai politics kali ka kamram jongi ban pensawa ya kali ka sur ban pensotu ban pensai sa tiki pa ba pensotu ya la ka jong ka kamram ko topi kata kadai ka bangi wan dan pensai ka parti nama kata kana da pila sotu ikini ke pi ba na pi kam nang ma pi kum logan ay karai kanang ba nginyo ya kalau wai ka bajot ba ka pernah tegi kum ka parti ngidon ya kini ki ideals ke bangi yang kini ki ideals ke bangi yang ka sanchar ka bakut ka basuba ka jingele election klan pisa ni kran ya kata ka clean politics kibre ba na ka kiong kane ka clean politics jong uba arden ka clean politics jong ka BPP kadai tang ka jing thos niu kadai tang ka jing thos niu ramya kadama ban urlong lano kiong galong tang ka jing thos niu kadama ban urlong lano dan reparari ngomong banyak tu ipitang kat ni. Nagalian joko voice of the people party ngidon ya ka dream, ngidon ya ka jing pos ni. Bangi Islam basisin kasni, kane ka jing pos ni ka bangi pos ni kum ka party kan sa urlo. Udan way nong yalampai ba u bakraw ba hapori Amerika, u kerteng Martin Luther King Jr. Hakapor baki negro la ne kita ki doyong hapori Amerika ki ya lembaga jing syakan ben ya lembaga jing syak di merau gaton kata ka slavery hapori Amerika uni urang ba kat syabaulet uang I have a dream kat syiki lang pai ba ke baulet uang I have a dream ngadon ka jing posneo hagawe gesni kini kinong thok kubor kikiliyo Martin Luther King jong sir what is your dream kay jing posneo jong pi Uni Martin Luther King wong, I have a dream that the dark Negroes will have bright tomorrows. Ngadon ka jing plasneo ba kineki para doyong jonga kinsadon ya kalawai ka pernai nagalen jongi ka BPP ngidon ka jo ka jing plasneo ka baka negeri jongi ka bala tablo da ka jing tum da ka jing bamsap da ka jing arsap da ka jing lepap kan yo i ya ka sri ka ba pernai menjor pada ya kini kecing posnya ke bangiran kakne kecing tatum ya keri ke jongi ngidan kecing posnya ke hakawe ke sini kan yo i ya ke black sunshine bang ngidan ya kata kecing posnya hato pimedan bentalan bakal kecing posnya ke bangiran dari bangiran ya ke dream kai ki bakrao ka partai it begins with a dream tabak kecing posnya ke bangini posnya kamdai ka tu ka bangiyo ka por bangitia kecing posnya ke bangini don kadai ke bam alat yang bangitia Namara kata raw ya keleng kisunong kari kasi jay jongi bagini ay percaya kani ka thong ka bangi gidon bahaga way kasi ringkat ka jing lang jong pakri ka jongi nilapan penerlong ya kani ka jing posni ya kani ka dream ka jongi nilaman yo i panganang urlong na kaway ka porse kaway pak bangi kimilanti bahaga ni ka MP by election nin peti sisa sa ka partai lengga ka jing job ka badan burom ka pinayo MP bangi ginsay haga ni ka kanti ka pamenta parkerpang nakabenta ka arhaja arpopa Baginura ia kelandung ke batamai haga sensar kadar ke gari ke jabir jongi haga jala mekelia jongi kapor kata nanya yang kuat berkeran syubur ngakua bani iba nembar hai don ni kemuan ga nembar kendangnya apa isyit sibit yang jadi banjak oi don toh kemudian syubur iba idon hangne ngapat ingin nak kajo kaslong ngire nang telepon mo jorong tapi kami tu kampai i jamar i tidak akan berdasarnya kemuan ini kinong sosilo dengan kerang sibun dan rebalik nak kerana iba le. Kadang kalau orang kan yo primitif. Ini iba ide ilong hikai tingkali waktu dia. Tak kerang itu nambah. Hikai itu nambah. Orang negeri itu kekum kekerang kekutakan. Habang lagi sekolah mensuah, orang bikin kain na. Teman hikai tingkali mai pelik belah. Orang berbicara dengan mana? Apa yang dibankiwe ini di emas begini. Bila marapun idon kasap ko bakar pang hikai ya kajing kai. Tetang ko kajing ka mga siya mahame kalya de tangane.
ba 4 dan street 4 dan jelah kari India ban khambi jin khain bane kami khel imat dele kani kadau baka sarkar Meghalaya ya ka jin khain ka kala pelong optional kam pelong mandatory kam pelong compulsory syu netit menta kala pelong compulsory dia na kala pelong compulsory dia menta sipor mar khana ya bi jin khain ya phir jin khain siar dushman kane karo kompiel ang sarkar ka nyoi de ya phir ka jin khain me edap satu khana robon bala ya tiar be kane ka jin khain la ya sim de ka tu ka peso free ne ka de ka tu ya wara mati dan mga katanaw yu kapag ka mga bora ani tang kani baka don ka problem bak ka jin khain nga Meghalaya baka ta ka long ba paro ka way ka perfect ngijutip bauhe u arpusaw yo lai punriu tang Meghalaya tapi nga igum ba barang ko perfect ngijutip bauhe u lai punriu u arpusaw tang Meghalaya nga igum bauhe u arpusaw lai punriu kata ka mali ki bakla ka bakla kila ni kwa man penbaik ni kabakom kata nyin sang nang ni po maulong nyin penteli ya kabut ni ha ka voice of the people party menjur peda balai bau he luar pusayu lai pemberi kadang kolong bang ia tempat ia penparia hiloni kadang kata ta fractured mandate ni penparia ya kabut ke jongi apa ulit sekolah ke parti ke kami sekolah ke parti ki kun sekolah ke parti kiasam ya kabut kumbasa mereson katu gede ka wrong practice kamdai dan lek kuntur min hikai pi de kadasa pentali betang hakawe ka sambal hakawe ka parti kitu kiru kam khenjing khenji barin kitu ki taktik si barin mine ino asya dia mentang ini akan tali betang hakawe ka parti nang begin yo dan kau ya ka sarkar ka baklan bahkan ai sisa ya ka jing sensar ka baramba hagin lagi kinyak sini ki beladet ya numba hakawe ka dong pok sor silong ngayi i hakawe ka ying hakata ka ying si mari pol kop mentah hakata kaying si lama Ubril, lama Argentina rosi, lama Portugal rosi, lama Brazil rosi, lama England rosi, kawin kejak lama orang isi lu kata kaying. Enggak untuk guru-guru yang kerjaan je lu ni. Dah lawat ditip kalau bahak kata kaying kita bun si para, uwe ke Portugal, uwe ke Argentina, uwe ke Brazil, te hang iru karukom thabut dengi ke kablong kata karukom. Ngasi lama bun teli dia kisan jemi ngin penkut ngin perwai no era to ngin abi tan kawai kitin kersan ka prabba ka berhenti ya ka voice of the people party kenang bangin wara ya ka sensar ka baklan how ar hajar ka kata ka di ka pengakwa ban IP ka kubor na galang jemi kon ka party ban khatu ka pengakwa ban keran ni kalong kani bagani ka dong ka thanya ka cinta jonga limba jini ki kinda snam ka electoral politics sange ngai kumba ka resonate kaya dai bat ka regional party ngai ka thamjok bhag regional party hangne te gamati te kai ke but share jo regional party ba kimegi national party te nri ka bangai i hangne kolong bagani ka dong ka thanju phi ka don ye ka regional mindset ka don ye ka kom prakhat party trairi dan fikran ye ka party trairi ka beran ka jala Meghalaya juni menta ka don setang gawai ba ka ta ka dei a voice of the people party ka parti trairi ka bayang sisa na kabenta ka jindha jin trairi ka trai molok ka bayang sisa na kabenta ka jimentoi ke kikun samla jo kare ke jongi dai ke ka parti juai ke parti ki khot ladi ki parti runum lane ki seng runum hagajin pa jonga dona preng joki ki ba mi kop so eki ban khot ki seng runum dona preng joki ki bala ikop pemban ban khot da ki seng dilum lai ki seng dilum kombo ang iba cross menai dan mga berapa iba jet ya kani ka party ka joni ka bayan na ka banta ka interest ng indigenous people ka joni kato kani ka slong jopi kani ka badan hati kapo dan wi perlok dengan nomor umlanang mahaban keran kasih uang baka molong kani ka slong ka bakhauput mudong ka slong khauput mudong ka slong khauput hakajaka ban ang khauput uang khauput uang kamde ka slong khauput kani ka khauput ngide gantit bau khauput udai breu ubajudi yala kajong kari kajingdi yala kajong kari kasang da kajingdi yala kajong kabu kabangasno tama hangne kalong da hapo maulong hagine kadong katay pila soto ya kador sa kabu kajong pi banang ni sesmak pinang pentri kamhay kata banginang yo ban ay ya kajing job kabaran boram kadon ka international trade hangne kadon kani kajingya khai hangne hapo dong sela kajong pi kaba ngamtip ka de ka jing khayi ka ba de hok ne ka jing khayi ka ba bi anya ka tang lam dapit thande ka jing so ka jing i ki khobor di media ka ton ka jing khayi ba ka ni ka jing khayi ka ba si ya ka ni ki dong border
kadai kajingnya dia nasi. Te ndang nak kelipat orang nak kecil Bangladesh, nang kian Bangladesh pak di ayu sini sangi. Utau pulau tengawang dalam bare di beriau tu pun sakit. Mangi ya dia nasi sakit di beriau. Man penhei kaputang jongi. Man penhei kaputang jongi IA man penjat election nak mentang jongi. Dan mau kita nak kaput tu kita lari. Long kita usia long kita penyor. Pada kan ni ka dong ka tang ke kasnai mangi kita nasar selong di sini. Kam dan jingmut ini bosong nasar selong banyak sorong. Pada ka kaput jongi kam sem prong ulung ulung. Lemah jadi kita punya kublai sibul, kublai sidago.